ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Zingane zikaThixo ayangazi kamehlo ngoba ngake ngafika ngelinye ilanga ngingasalazi kodwa ngangafika ngelinye ilanga uNkulunkulu usebuye walwakha ke usuku lokuba ngibuye futhi. Amen. Amen. Ngingumfundisi uNdlovu ke ezweni laseMsinga. Ngake ngafika la nomfundisi uDladla nomfundisi uMvubu. Ngahamba ke ngase ngifika sengihamba ke ngahamba kakhulu ke mina baze bafika bezonibingelela isibili sengibuyile ke nami ngegama likaThixo. Amen. Amen. Ngizocela nje ke ukungena endimeni yasezulwini lesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu anambili. Ngikhumbule isivinini
Sihlangene la ngohambo lwasezulwini kuphela ayikho enye into esihlangene ngayo yasemhlabeni kodwa into esihlangene ngayo lesihlanganisile ukuthi sihlangane izinkalo ngeenkalo sihlangene ngoba sizokhuluma ngohambo lwasezulwini. Uhambo lwasezulwini ke alungongqozi ingakho kudingeka uma sikhuluma ngalo sikhulume imihla namalanga ngoba kalungongqozi futhi kalucwelelwa umthombo. Kufika nje abakhongi bezokuthatha behambe nawe bathwala abasezulwini bayathwalana isikhathi esiningi lokuthwala okusemazweni akithi bathi mabefika nje befike bekungqongoze bezokubika bekuthathe behambe nawe bekise kahlala yedwa la savela khona sonke. Manje ke kuyedingeka ukuthi sikhulume ngalo lolu hambo ikhathi zonke ukuze sonke maselifikile lolu hambo silufanele. Kungabi khona umuntu ukuthi mase kufike lolu suku bese kuba nemininingwane eminingi eyayidale ukuthi angafiki ezweni lizayo leli okuthiwa lihle igolide ngisho ngalihle kanjani kodwa kalithathi lutho. Ngiyakhumbula ngizwa ngelinye ilanga kuthiwa inkosi angazi noma ubabamkhulu noma ilanga yini wathi uma ngase ngithathe nje umuntu oyedwa ngimise kulelizwe elikhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga efike bone kahle ubuhle bakhona wathi bese ngimbuyisa ngimlethele emhlabeni ngifike ngimnika umbese ngithi akanquma entanyeni kuthiwa wathi akekho noyedwa ungaphika ukunquma entanyeni ngoba efuna ukuyobona lelizwe elihle. Manje uma sikhuluma la emhlabeni suke sikhuluma ngezwe elihle sithenjiswe lona ukuthi igolide noma ngalihle kanjani kodwa kalithathi lutho ukunaleli yazwe. Kinga la ikhona ke ukuyakhona kuyasetshenzelwa kuyajulukwa. Manje sihlangene lana nje hayi ngoba zingekho indawo emakithi la sikade singahlala khona kodwa sihlangene ngoba sizobonisana ukuthi konje lobunzima obungaka basezulwini singenza kanjani ukuze silunqobe lo hambo lwesinda ngalendlela bese siyabonisana ke ukuthi asenze nje abanye ke baye bephumelele abanye baphumeleli kodwa akakashongo uNkulunkulu ukuthi kasikhathale singaze sakhuluma ngalo ukuthi kawuphumelelanga kakusho lutho lokho laba baphumelele benele ezulwini. Amen. Ngoba kukhona abantu abala emhlabeni abangadalelwe izulu abadalelwe isikhoko kuthiwa yathi inkosi yasekuphakameni ilanga lathi umuntu umbona ngenhliziyo yakhe ukuthi udalwe njengesilwane esinjani wathi odalwe ngenkawu umbona ngokweba ukuthi wadalwa ngenhliziyo yenkawu wathi odalwe ngenhliziyo yenyoka umbona ngokuba nenhliziyo embi ukuthi lo wadalwa ngenhliziyo yenyoka unenhliziyo embi wathi wadalwa ngenhliziyo yenkukhu umbona ngokuzwana nezinto ezingcolile adle nje nomuthi adle akayeki lutho. Nawe uyayibona ke inkukhu asikho isilwane esiyekayo ngoba naye seleselele enqaba ukungena ngoba liyakhukhumala asiyeki lutho. Manje la emhlabeni sinaba abantu abanjalo abayilezo nhlobo othi uphila naye ugqoke naye ingobe emhlophe kodwa ubusubona ukuthi inhliziyo yalo muntu kayilungile kakuyona yasemhlabeni. Lo muntu udalwe ngenhliziyo elikhuni. Sizoyinciphisa lezo zinto ke izihlobo zikaThixo ukuthi noba ngabe inhliziyo yakho yayizi ukuthi iyakuhlula kodwa uma ufuna ukulingana embotsheni yezulu kufanele uyenqabele inhliziyo yakho ngoba isitho somzimba esincane simile kuwe kufunulwe naso sehlule. Amen.
siyasikhulumeke ingane zaThixo ngizocela ukukhuluma ngomsebenzi nje mhlawumbe uzoba wodwa noma uzoba mbili ngoba nayo isuke ibalekile ukuthi sibe nolwazi ukuthi ushembe emkhulu kangakanani manje ngiyaye ngikhulume nje mhlawumbe bembili kodwa miningi mangayikhuluma bengaze belala abanye kodwa into engiyaye ngikholelwe kuyo ngiyaye ngikholelwe ukweluleka abantu ngoba abantu banamhlanje na ugcina ungasazi ukuthi yini abayifunayo emhlabeni ngoba owesilisa umuntu uyafuna kodwa awumbone sefike la efuna khona nowesifazane futhi umthole thungatha naye ubusungabone mesefikile ukuthi usefikile lo la ikade yakhona mtholele eqhubekile thungatha noma usubona wena ukuthi kodwa ke kufanele ubwenele lo muntu kodwa umthole ukuthi akeneli nizokhuluma ngemsebenzi kaShembe mhlambe uwodwa kuzoya nokuthi uNkulunkulu uyavumana ukhona umsebenzi owenziwa unyazi ezweni lakithi kukhona isitolo abasaziyo eSecret Scope okuthiwa sakasiyabonga ngiyazi bayazi abangakithi leso sitolo kwakunephoyisa laligada khona njoba nje kuyitolo eningi ama supermarket aseyagadwa lagada leli phoyisa kwase kufize lelisi se hijack isitolo sezofuna imali leli phoyisa likhona esangweni zangena ke zabenza yonke imikhuba eyenziwa abantu ababamba imali base bengena ke sebefuna imali behluleka ukuyithola base bephuma ke sebethola lokho abakutholayo la ngiyakhona ke bathe sekufika abaseshi base bebamba leli phoyisa lesesangweni bathi sesithole ngosibengele ngwana ukuthi wena odayisa umsebenzi wena odayisa isitolo wena phoyisa wenza inside job ngakho sibopha wena base bembopha lensizwe yakamnomiya base beyitshona base beyibopha lensizwa sebeyisa ejele eWestville icala laqulwe eMaritzburg ithi ke lensizwa lalihlehla insuku zonke lelicala mayifike enkantolo lihlehle kodwa abaseshi beyitshele bethi wena uzobosha into ongakazi uyibone ngoba wadayisa ngesitolo seSulman uthi ebesathe uyabachazela ukuthi cha angizange ngidayise lutho la ekhaya mina imali la ekhaya ngiyayazi la ihlala khona kodwa igebengu azange ifike la kuhlala khona imali ngoba kwamasuki kumina ukungena kwazo bathi uyazidefenda nje wena wazi kahle sesizwile ngosivinca amakhasana ukuthi umsebenzi wadayiswa uwe hayi uthi ke ngaze ngakwenela nje ke ukuboshwa wahlali weVille uthi wathi icala lizoqulwa ngolesine ngikhuluma ngemsebenzi yonyazi amen uthi wathi icala lizoqulwa ngolesine selihlehlile njengasalazi la liyoqulwa khona kuloqulwa nini lizoqulwa ngolesine ukuthi kwase kufika isiboshwa esasiqhamuka khona kangasibuzanga ukuthi siqhamuka ngoba asanga sinike ngisho ithuba lokukhuluma naye sase sifika lesiboshwa la eWestville saboshelwa ke kuleyo ndawo babe besasiboshelwe kuyona kodwa sase sitshela ujele okuthe ebusuku kwase kufika unyazi kulesiboshwa lwathi unyazi hamba uye ku cell number 4 uzofika ufica umnomiya ufika umtshela umnomiya ukuthi akathathi impahla zakhe zonke namhlanje icala lakhe sengiliqedile amen uthi ke umnomiya lesiboshwa sasuka sase sitshela ujele sathi sicela ujele asithatha sise ku cell number 4 wesesithatha lesiboshwa uthi ke umnomiya safika nojele isiboshwa ekseni uthi samfice eqoqa impahla zakhe efaka kahle eshalofini ngoba uye enkantolo nje vele uyazi ukuthi uyabuya ngoba leli cala liyohlehla uye enkantolo eMaritzburg usuke weVille eThekwini wazi ukuthi nje ayivele ngiyabuya ntambama mina uqoqa impahla zakhe ke uzibeka kahle uthi wesesibone sesifika lesiboshwa nojele uthi sathi siboshwa wena umnomiya watheni mina uzelinganise ethi ngangikade ngibheka impahla nje ibuke phansi ethi saqhamuka lapha ngasemnyango sesithi wena umnomiya uthi ngase ngiyavuma uthi sesithi kufike uShembe unyazi wathi angikutshele ukuthi thatha impahla zakho zonke namhlanje ngoba icala lakho seliphelile useliqedile uzofika uphume lapha amen uthi indlela engasiphendula ngawo leso siboshwa ngathi uyabheda loyo sho njalo
uyabheda leyo sho njalo engasho kanjani ukuthi ngizophuma mina akazi shembe uthi uyabheda leyo sho njalo engasho kanjani ukuthi ngizophuma mina ngitshelwa abaseshu ukuthi ngizoboshwa into engakaze ngiyibone ngoba ngathi ayisa ngesibosho ngesitolo uthi hayi wagcina kanjalo nje akangambuza ngisho ukuthi uvelaphi wagcina ngokumnika lelo gama nje kuphela weseqhubeka wayibhekela impahla zakhe eshalofini lakhe wavala sashaya isikhathi wahamba uthi wathi emefika eMaritzburg eboxini uthi wagibela weseme eboxini uthi wanede wamanje eboxini wesebona umshushi sekhuluma nemanje uthi wababona bekhuluma bobabili bebheka yena bakhuluma kabezwe ukuthi bathini bakhuluma babheka yena uthi the isumanje yayithi phuma uhambe icala lakho liphelile engazange aphendule amen uthi angizange ngikholwe uthi ngama mina ngangakholwa ukuthi ukhuluma nami ngoba ngangilindele phela ukuthi ngisazofa kwemibuzo uthi kwazi wabona kusuka iphoyisa ngasemnyango lafika lambamba kabuhlungu lamehlisa kabe edebhisini lathi awuzwa yini ukuthi icala lakho liphelile phuma waphuma kwayikhathi egibela iveni ephindele emuva eWestville yolanda impahla zakhe eya ekhaya ngemsebenzi yonyazi amen amen sinayo leyo nsizwa namhlanje ayiwuvala umlomo amen ukuthi kwakungafika ngingazange ngibike ngisho ukubika kodwa ngoba uNkulunkulu ungithandile uyalazi iqiniso wesiyangikhipha waphuma ke umnomiya imisebenzi yonyazi leyo angikhuluma wodwa ke wothiko ngoba nesikhathi sibe sibaleka uthi ngoke kuniyakhumbula ngesikhathi kusuka ku94 ngesikhathi kusuka ku94 kwake kwanepolitiki la kwake kwaliwa khona laba behlangana ababevelebelwa base bethukulwa yilwa nibona nilengisuma ngihlala njengekhehlela kaNgcobo nje la eqolo kuyangibhedela la isinqe ngifike la eGoli ngiyabona ngashaya umoya nomkhuhlane uthanda ukuba ngenhla konke nje umzimba ngiyacabanga ukuthi uyethuka ngizange ngisebenzele eGoli le eGoli ngibone ngathi ngisemelika nje mangila ngoba iGoli ngifika khona ngokuvakasha nje futhi sengikholwa nje akuyona indawo engiyaziyo manje ngiyabona nomoya ke mawungihabula uthi bani lo manje ke lensizwa ithi mayixoxa yaka abantu Nkosi yami ngizosikhumbula isibongo sakhe lo mfana uxoxa ke sikamasho esiguqweni nje sasebusuku kaB uthi ke lo mfana uthe ngemva kokhetho lika 94 base bayalwa njengoba sazi ukuthi kwake kwaliwa ziningi igigaba ezenzeka ngemva kokhetho usede yeyisika yena lesa batha khona uthi kuthe ngemva kwenkonzo ka1 esehamba uthi kwasekuqhamuka kwahlangana nensizwa nje iphuma khona lapha eteyisi uthi yayisithi konje nabantu bakashembeni ithandubuleki uthi wesesikhipha isibhamu lensizwa uthi yayisingiphosa nje inhlamvu ezintathu lesifubeni uyasikhombisa hayi ukuthi uxoxa umlando ukuthi mhlambe zayashishiliza yini zangena nje la egogogweni zasephuma ngale ngemuva embili zaphuma yesithathu yayisibuya yakhishwa phezulu kwesibele leli isibele sesikudla lezi imbili uyabona nje iqapho sibela ngale ungazi ukuthi nje wenziwa nje enye into imbobo zinkulu wakantaka lo mfana sesifikile isibongo uthi ke ngesikhathi lensizwe imshaya ithi konje nanithandubuleki imphosele lezi inhlamvu zontathu uthi ngabe sengiyawa uthi ngesikhathi ngiyiwa uthi kwase kufika imoto lezi imoto zama undertaker niyakhumbula kuqala imoto ezaza ama undertaker zazi imnyama zama station wekhona oValiant no Chef uthi ke isifika le moto yathi shwi uthi yathi jim uthi yayisidlula uthi yayisibuya futhi masinyane nje jim uthi yama uthi yayisi uselele usedujuliwe inhlamvu zintathu iphumile ngale phansi kwephange imbili la kwi-target esifubeni la kushaya khona nombani ofuna ukudubula nje wazi ukuthi mangimshaya esifubeni ngiqedile wazangena khona zontathu uthi yayisithi jim uthi yayisima kokwesibili uthi yayisithi uyapi uthi kwase kuqhamuka insizwa nje phakathi yathi uyapi uthi ngathi ngiyenhlangakazi uthi yayisithi gibela siyakhona uthi ngathi mangigibela ngafica kukhona abaphakathi uthi yathi jim kanje uma isuka ithatha igiya nje lilodwa imoto uzofaka unumber 1 uthi yayisithi nje jim uthi yayisima yayisithi ehla sesifikile uthi yayisingikhombisa intaba le ntaba uthi iyindlu kodwa le ndlu eyibhodlela uthi yayisithi ehla nansi inhlangakazi
uthi ngathi mangiyibuka le ndlu uthi ngathi hayi akuyona inhlangakazi intaba akuyona indlu uthi base bengithethisa sebethehla isiyakhiwe kabusha uthi ngase ngehla nje kodwa ngibona ukuthi akuyona intaba le ngikhuluma ngomuntu ophilayo uma eseshonile ngabe useyishonele nje wexoxa nje sephile sexoxa ngemisebenzi kaNkulunkulu ngokuthi kakuyena wangakithi kwakuwangala komkhomazi mhlawumbe usayishonela ke uma uwasemkhomazi wena mhlawumbe uyamazi mhlawumbe ukhona ke la ngoba wesemncane ngimazi uthi ayisithi ke ngena siyakhiwe kabusha uthi ngehla ngoba bengithethisa hayi ngoba ngangibona ukuthi inhlangakazi uthi wese ngiphelezela umunye uthi wangiphelezela uthi sathi masifike esangweni lalendlu uthi umnyango wakho uvuleka njengesango likagesi uvuleka njengesango leli namasondo uthi awuvuleki uthi uyahamba nje umnyango lo hamba ngojani njengesango lihamba ngojani wathi uthi hayi ngase ngithi siyangena nale ndoda kanti izohlehla nyovu ithu laselivala lavalela mina ngaphakathi yena wasala ngaphandle uthi mangena kulendlu uthi ngizofica kukhona indoda enkulu engangekamelo uyayibona iroom kamelo uthi le ndoda inkulu ingangeroom uthi ihlele esitulini uthi la phansi kugcwele uhlobo lonke lwemali la endlini uthi inyathele phezulu kwemali le ndoda uthi amantombazana la ngaphakathi uthi awadanseli kona okwala awamahle ngobe emahle uthi apende inzipha ruji imlomo enze yonke into afaka amabhluku uthi ayisithi le ndoda ozala uthi ngasondela uthi ayisithi ufuna ngikwenzeleni ukuze uhlukane noShembe noJesu uthi ngathi awuma uthi ngihlukane noShembe noJesu kanti wena ubani uthi ayisithi le ndoda nguNkulunkulu uthi ngathi ayawuyena uNkulunkulu uma uthi ngihlukane noShembe noJesu ngoba uShembe noJesu abantu bakaNkulunkulu uthi ayisithi le ndoda unenkani uyafuna ngikukhombisa ukuthi mina uNkulunkulu uthi ayisiveza isithombe uyabona uma udlala isibhayiskopo okhipha umuntu umisa ibhayiskopo kuphuma ubani la umlilo ukhanye lapha udlale uthi ayisimvezela kanjalo sekudlala lapho uthi kwase kumvezela izithombe la edansa khona uthi wasibona kuyena edansa lapha ukhumbula ngisho igama emelizwa ayidansela ubona ngisho izinto akasigqokile ithi le ndoda ubani loya uthi ngithi mina uthi ngiyadansa ziyabuya lapha iyakhala lengoma ekhalayo uthi ngiyabona ukuthi mina lo uthi bisithi le ndoda kanti iNazaretha liyadansana angazi ke wena mhlambe ushaya ivosho kashumi ngela kodwa uNkulunkulu akakufuni lokho kungakulibali lokho noma ingamnandi kanjani ingoma kufanele uthi mawusayizwa kancane enhlizweni ukuthi yamnandi kodwa ukufika unembeza kuwe ukuthi uShemba akafuni iNazaretha lidanse ngoba uhlobo lokudansa uhlobo lwasesihogweni obona mabedansa nje ubuka kodwa umuntu obuka kahle ukuthi abadansi kahle abantu banamhlanje umuntu ononembeza mawunonembeza uyabona ukuthi akukona ukudansa lokho kwasesihogweni ngoba isikhathi esiningi badansa ngohlobo olunehlazo yize abantu banamhlanje bengasalazi ihlazo sebalazi ngesingisi ngoba isingisi izinto ezazi izimpi isingisi masibeka sibeke ngathi ziyahloniphisa uma uzwa wena kakhulu kuthina singafundile nje uma umuntu ebeka ngesingisi ubeke ngazi ukuthi ubeka into enhle noma engabeka impela umba kaAdam kodwa uma wenza ngobe ubeka ngesingisi kube ngazi ukuthi ngintwana enhle manje ke angazi ke ukuthi kwakwenzekani uthi amakwenza ngoba esevezela isithombe sakhe dansa uthi ayisidlula ke lensizwa ke sithi yini oyifunayo la ngikwenzele uthi ngenqaba isithi uthi ngikukhombisa ukuthi mina uNkulunkulu uthi ayisikhomba ngemino emibili la kuhlangana khona indlu yabona indlu kaRawodi noma nje lona itende leli lapha la kuhlangana khona nensimbi yangaphansi uthi ayisikhomba ngemino emibili uthi kwase kuvuleka imbobo uthi kwase kungena inyoni ezimnyama uthi zangena zathula lezi inyoni zathi zaqonda kuyena uthi zafika zangihlephula lezi inyoni zangidla uthi ngiyibambe lezi inyoni ngiyihlukanise ngiyicuce ngiyilahle phansi uthi ngothi ngiyilahla phansi sibe zivuka kodwa nalezi esembotshena zimile uthi lekuthule nje uthi zangihlephule lezi inyoni uthi ngiyibambe nami ngiyihlukanise ngiyicuce ngiyilahle phansi zivuke phansi esembotsheni zingene uthi ngathi wo kwakuneminywane ethambile ngoba uma ubheka kwangathi kulako 26 27 luyafana uthi ngithi wo
uthi ngithi mangithi wo ibisi ikhomba le ndoda lezi inyoni uyithi ibisithi iyakhuluma uthi ngithule ngicabange ngizohlukana kanjani noShembe uthi ngithi ayingeke ngihlukane noShembe ithi ibisithi usenenkani ibisi ikhomba khona lapho futhi uthi ziphinde futhi lezi inyoni zingene futhi uthi ngiyicuce ngiyilahle phansi uthi kwathi kulokhu kwesithathu uthi ngase ngithi wo uthi ngithe mangithi wo kulokhu kwesithathu ngingakazi uthi sangibuzile ukuthi yawuthini uthi ngingakasho ukuthi sengiyehlukana noShembe kodwa sengizwa ukuthi awu ngaphela ilezi inyoni uShembe akangisizi konje ngithini manje uthi ngisacabanga nje ngingakaphefumuli uthi kwase kukhala isigubhu ngaphandle somgidi uthi sathi ngaphandle uthi siyamasikhala lesigubhu kanjalo ngaphandle uthi ngayibona le ndoda incipha yavele yabuna uthi yayisiyophuma ngale mbobo yalezi inyoni amen uthi zanqamuka lezi inyoni uthi sakhala isigubhu ngaphandle uthi siyamasikhala isigubhu ngaphandle uthi ngase ngibona ubaba mkhulu ethi shwi ngale mbobo uthi ngabona ilanga lithi shwi ngale mbobo uthi nenyanga yezulu ethi shwi uthi ngolwala sahleli ngakho kodwa uthi theme ethi shwi inyanga yezulu uthi wesegingqika engakagingqiki wesiyabona ngaphandle uthi ngathi mangibona ngaphandle uthi ngabona ukuthi bayasina basinela inhlanhla yesoni basine ngesikotshi uthi wesegingqika ke uthi theme egingqika ephuma la eminyango ephumela ngaphandle wesiyaphaphama kanti uphaphama ekhingedwadwe njengoba edutshuliwe nje uthathiwe wayesekhingedwadwe uphaphama esephuma bamfake kuleli trailer sedunjini abona leli plate bamfake kulona ke usekhishwa amanesi amkhiphela ngaphandle ngoba esemise emakhazeni uphaphama egingqika nje lapha yakulenda kakuyona la esibhedlela uyaphuma ukhishwa ngaphandle ukhishelwa amanesi ngaphandle uthi wesiyaphaphama uthi wegqutshwa amanesi amathathu wesiyaphaphama uthi ngathi mangiphaphama uthi ngase ngiyawethuka lamanesi uthi ngithe mangiwethuka lamanesi uthi amabili esethi hayi asimhambise somfaka emakhazeni noma ngaphaphama ngoba uyasithuka uthi ngiwethuka nje ingqondo yami ilimele ilinyazwe ukuthi lamanesi mangiwabona agqoke njengalezi yantombi ekade zilapha esikogweni ebekuthiwa ngiyikhethe uthi agqoke uthi apende inzipha afaka amabhuluka rujimloma enze yonke into uyibone yenziwa lemgwaqweni Wema Nazaretha yalipendi inzipho Nazaretha lilifaki ibhuluku ngiyajabula njengoba ngakhuluma kanje nakulokho okudlule ngaphuma sengiphungwa ngethebe njengephunga lempongo uyazi iphunga lempongo ma ufuna iphunga lempongo liphele uthi mawuphekile uthi ngethebe manje ngizokhuluma kanje bese niyangikhwaya futhi kodwa ngoba ngikhuluma indaba kaNkuluNkulu hayi angincengi nala ngiphakelwa khona ngoba uma ngiseduze kwabantu ngisuke ngifuna abantu bengene ezulwini manje angizokhuluma ngile ngishiyelela ngoba ngenzela ukuthi abantu bangithande noma ungangithanda uNkulunkulu mengithanda kulungile amen umuntu akangena ezulwini umuntu opende inzipho maNazaretha angibazi ubuhle osukubufuna ukuthi kuphi obudlula lokho bakhiwe uNkulunkulu ungazi upende wenze yonke imgilingwane ngoba uNkulunkulu akayifuni leyo nto angithi ke sengiyayiqeda le ndaba lomfana kaNtaka uthi ke uthe mase ephaphama lapho wesephiniselwe wodini uthi wancengelwa yini eselilodwa elathi asimphinisele wodini uyagula uthi athi lawa noma elilinga ukungiphushele emakhazeni uthi kwase kuba khona elilodwa elingincengelayo elithi angiphindele emuva uthi azagcina ngiphinisele emuva ke wodini mase efika lapha ewodini wesefika ke kwayikhathi ezohlahla udokotela kaManxeba ke manje ewadonsa ke lawa aphumele ngale wawageza udokotela kwakhishwa negazi elichithekele ngaphakathi uthi ke owadala ukuthi ebuye ehambe futhi emhlabeni wasuke wabona udokotela ekhipha ithumbu noma ipayipi lenyongo la phezukwesibele kule nhlamvu la ekhiphe khona inhlamvu uthi wathi mekhipha inhlamvu la uthi wese kuba khona ithumbu noma ngazi ngothi ithumbu noma ngothi umthambo ake ngithi umthambo mhlawumbe kuzozwakala kahle uthi ushayekile wanganqamuka juku washayeka nje wabhokela wasiyeka wathi awangahlukana uthi manje udokotela efika khona wafika kuphuma inyongo uthi lipayipi lenyongo lijika ngisho lesifubeni uthi walifika lijika wafika kuphuma inyongo la kuleli pipe ichonsele eswini
uthi udokotela weselidonsa eseliveza ngaphandle sekhongozele sithi uthi ngathi mangibona kugcwala lento ekhongozelwe udokotela ngibhekile uthi ngase ngibona ukuthi angiseyena umuntu uthi ngase ngithandaza sengithi uNkulunkulu kaShembe ngicela ungithathe angiseyena umuntu mangibona into yami angisitho sami sangaphakathi siphumela kanje ngaphandle kuze kugcwale inkomishi kusho ukuthi vela ngisezuphila uthi ngase ngithandaza ngicela ukuhamba futhi uthi wesevele wahamba ngempela wesefa umthetho wakhe wafika wombe entathu kodwa lesi sithathu angikwazi ukuxoxa kahle ngaso ngoba kwakusebusuku sengezela uyabona makunesiguqo ebusuku ukuthi kuxoxwe wena ukuwezela ngoba kwase kula ko 11:10 angangabe ngisasizwa lesiwombe sesithathu kodwa iwombe engikhumbulayo akazifa zabambili kodwa wagcina efe esesithathu esebulawa ukuthi useyicelile kuShembe ukuthi akahambe ngoba inyongo ngoba usebone kwenzeka kanje kuyena weseyafa futhi uthe mase evuka kulokhu kwesibili wathi bevuka uthi waphaphama sekukhona amaNazaretha la eWodini lama Nazaretha ke umetshelwa uthi wathi ngesikhathi efile ningixolele sengifuna ukusuka kule ndawo uthi wathi ngesikhathi elele safile wakhonjiswa umthandazo wakhe ubone mawubuka ku-television kudlula abantu akade bedlala isiqephu kanjalo esi-television okuye ukuthi mase siphelile ubusubona amagama esehlethi sekuveza ukuthi ubani nobani nobani uthi wabona kwenzeka kanjalo la esezulwini efile uthi wabona kwehla kanjalo uthi kwase kufikizwe lathi uyabona ukuthi yini leya uthi ngathi ngiyabona kodwa ngazi ukuthi yini uthi kwase laselithi lelizwi umthandazo loya uphuma ethempelini lakini bayathandaza bathi vuka phuma ethempelini lakubo kuyathandaza usekhingedwade yena kuyathandaza usekhonjisa umthandazo ke manje ukuthi lo mthandazo uphuma ethempelini lakini bayathandaza bathi uNkulunkulu akavuse wese ubona umthandazo ngempela wehluthi wese yavuka uthethe uyavuka waphaphama sekukhona amaNazaretha la ebhentshini leli elihlala ihambeli yena kuyikhathi evuka ekuhambeni lokho kwasezulwini ake ngishiye lapho le ndaba khona ngingazudla kakhulu isikhathi wagcina ephapheme ukhona lo mfana uma esehambile ngawusehambile nje ngehombe zasemhlabeni kodwa yena wayengasenalutho wawusubona nje amanxeba ukuthi eyayibulawa lengane ibulawela nje ukuthi thina bakaShembe sithi asiyasidubuleki ngiyayidlula ke lo ndaba zingane zikaThixo ngingena kolonyeke uhlelo oludinga abantu bezwe mabefuna ukuya ezulwini izingane zikaThixo ukuthi uyacabanga lemhlabeni ungazi ukuthi abantu bafunane ukuthi umuntu emeyiNazaretha ufuna ukuba yiNazaretha nje emhlabeni angaye ezulwini noma ufuna ukugcina eyile nezulwini uma ufuna ukugcina uyile ezulwini yini oyenza ejabulisa uNkulunkulu uma ufuna nje ukugcina ungenile ezulwini likaShembe lento oziqhenya ngayo obona ukuthi mangenza nje noma uyitshela uma usina ubona ukuthi ngijabulisa uShembe mawusina phela akwanele ingane zikaThixo uShembe wayefuna sisina kuphela ngabe wagcina lapha imizi obaba yonakele emakhaya ingane zamantombazana uzazi ukuthi zifunana mama uqoba ubazi bafunana ngeingane zamantombazana ngisho baba uvela udideke mawuthi uyacabanga ungazi ukuthi uNkulunkulu yini le ngiyicabangayo noma mhlambe nami ngiyaphupha ngazi ngoba obaba bayaganwa ingane zamakhosazana kodwa uyezwa kuthiwa akayishayi udlala ngayo ubusungabusazi ukuthi emese eganiwe semtholile unkosikazi kahle hle ubefuna kube njani umese emshanga lolu hlobo amshanga bafowethu ayikho into elishungu njengokubona indoda ezonda umkayo ayikho into elishungu njengendoda obona ingamthanda umkayo unkosikazi akathethiswa bobaba phambi kwabantu noma ngabe uyambona unkosikazi wakho ukuthi uyisiyinga ingana kodwa sikho isidingo sokuthi umthethise phambi kwabantu angikuphathi ukumshaya angazi ukuthi usukundodane uma ushaya unkosikazi uyabona nje mina nginesandla esingaka angikhumbula ukuthi ngingashaya phi unkosikazi noma ngabe unenkani kangani njengoba bebona nje uma ngase ngimnike nje lesandla noma ngabe ngiyasifinga noma ngabe ngiyaselula angiboni la singashaya khona wena uyindoda enjani uma ucabanga nje kahle uyuzibona ubudoda noma uyuzibona ubunsizwa noma uyuzibona ubukhwaka uma ukwazi ukushaya yebo bayahlupha siyakwazi lokho bayahlupha kodwa kuhlupha abantu abadingekayo uma ungamdingi yini ungavela umyeke ubusuhlala wedwa bayaganwa
seganiwe ngakho kodwa uyezwa ukuthi indoda iyajola inhloso yakho yini baba mawucabanga nje kahle ngomuntu wesifazana uthandane kuyena okudala ukuthi ethe khona ekhaya ngoba usheba ke ngabili ukuthi siganwe amakhosikazi ngaba maningi bemangakanani osuke sekudala ukuthi ujole khona yini unjalo ujole nje ujole nonkosikazi womuntu kodwa ukhona unkosikazi wakini wafela umfelokazi wakini wafa umkwenu angivulele incwadi abaseKorinte ngithi abaseKorinte bokuqala ngazi noma 9 noma 16 verse 1 anazi yini qalele lapho mawulithola baseKorinte bokuqala bas Korinte bokuqala 9 yebo angisiye umpostoli na manaka awuye ku6 verse 1 uthi anazi yini 69 awungene kanjalo ke wena usuyitholile anazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaThixo ningakhohliswa izihlobongi nababonga oThixo neziphingi nezifebe nabesilisa abahlobonga ngabesilisa namasela nabafisayo nezidakwa nabanenhlamba nabaphangayo abayokulidla ifa lombuso kaThixo amen amen awuqhubeka babe njalo abanye kini kodwa senihlanziwe nina senihlanjululiwe amen awuyeke lapho nje ikhona bengiyifuna yokuthi ma kuhamba umfowenu kumele uye endlini yomfowenu singilibele kancane ngoba bengayilungisile khona ikhumbulayo Deuteronomy 25 awungene ke Deuteronomy 5 ya 25 okay isho lapho ibize lapho ncwadi kaDeuteronomy 25 verse 5 uma abazalwane behlezi ndawonye omunye wabo efa engenamntwana umkakhe angagani ngaphandle kowezizwe akangene umfowabo wendoda yakhe abe umfazi wakhe enze umsebenzi womfowabo kuye kuthi izibulo lalowo mfazi libe umudli wefa likayise ofileyo lingapheli igama lakhe kwaIsrayeli uma umuntu engathandi ukumthatha umfazi womfowabo lo mfazi kakhuphukele kumalunga esangweni athi kuwo umfowabo wendoda yami uyala ungivusela umuzi womfowabo igama kwaIsrayeli uyala ukwenza umsebenzi womfowabo indoda yami khona-ke amalunga alowo muzi wakhe ayakubiza akhulume naye uma eqinisela athi angithandi ukumthatha umfazi womfowabo uyakufika kuye ngaphambi kwamalunga akhumule isicathulo onyaweni umshaye ngaso amfele ngamathe ebusweni aphendule athi makwenziwe njalo kumuntu owalayo ukuvusa indlu yomfowabo osibusise amen ngicabanga ukuthi le ncwadi ayidingi kutolikwa umuntu oyilalele laphana ke kulaba ya abahlobongayo angizungena kuyona ngizongishiye nje kanjalo ngoba isifo esikhona ongeke usiqede uNkulunkulu uyosiqeda mayethanda uyolibhubhisa mayethanda kaulibhubhisa ingilosi ayikho lapho namhlanje ingilosi ila kulaba abayeka amakhosikazi abafowabo ukuba bavusa imizi yabafowabo ayiyeke umfowabo engasekho ebeseza kweyami ngikhona mawubheka lo muntu uyiNazaretha lo muntu uyeka ukudla kwakwabo uzodla ukudla kwami ngiphila umkamfowabo kudingeka edlale izizwe ngoba umfowabo ngesikhathi ehamba akahambanga nokwakhe
uhambe nokwakhe umfowabo nonkosikazi wahlala nokwakhe unkosikazi kudingeka azala aqhubeke angihlambalazi mana zathi ngikhuluma into eshoyo eBhayibhelini noNkulunkulu ayivumayo nomndeni futhi oyivumayo kodwa thina bobaba asibuki ifanele lento mayenzeka kobaba iyaqhubeka ke lento ayishiwa yiloya nkosana eBhayibhelini noba ngabe ke akukho umuntu la emndenini noma ingasaqhubeka encwadini mhlawumbe iqhubeka kwenye kodwa kukhona bayakwazi lokho baba noma ngabe akukho umuntu kwethu ongayogada umkami kodwa kufanele kuyiwe kumzala wami kube uyena oyongcinela umkami yingakho isizulu busizwe sithi umzala uyayazala indodana ngoba umzala wami unelungelo lokuhamba eyekwami eyovusa indlu akazi uzala izingane zakangubani uzozala ezakandlovu kumkami okusobala ukuthi unkosikazi uhlala egadiwe ngaso sonke isikhathi ukuthi noma ngingafa mina ukhona umfowethu noma umfowethu engangabi khona ukhona umzala wami asikho ithuba elivuma unkosikazi ukuthi akabonwe yenye indoda uma unkosikazi ebonwa indoda zonke lezi zinto ningazilungisile ninecala uNkulunkulu yebo ke kuyenzeka kodwa imbangela yalo khikidalwe ingcabano uma unkosikazi womfowethu kade engezwani nowami akulula ngiphume kwami ngiyeka mfowethu kade bengezwani mhlawumbe uqobo kwamina umkamfowethu bengimbona ukuthi uyinkinga emndenini uyasuka uyahamba umfowethu kulukhulu ukuthi ngiyothinta ukhuni olunenkume kulukhulu ukuthi ngiyothinta ukhuni olunenkume engazi ukuthi umfowethu bengalali omiyana izokwenzeka ke leyo nto ukuthi ubone unkosikazi eshalazelwa kanti ushalazelwe nje ngoba ngiyazi ukuthi manje ngawongena lapha omiyane ngizobathola bazongizonza unkosikazi ke ulihlungu njengengane emadlebeni unkosikazi unokulihlungu omzima kabe endlebeni njengengane ingane mayikhala kunyakaza bonke abantu kuphela ubuthongo engazange ishaye umuntu ikhalela nje akekho lalayo nombane ezegcine sexabana nomunye esethe uyincelisa ingane idlile nje uyayibona nje imanzi yonke into usethethiswa kodwa isho ngoluthi ingane izikhalele nje nonkosikazi ke uma ekhuluma unkosikazi umuntu engalali unkosikazi ubuhlungu endlebeni yaqobovula ekhuluma nje kubalela usathe uyalala ubona ukuthi akulaleki lo muntu ngibalela zonke inyoni ehamba emini noba kanjani uzophuma unkosikazi bomama asikho isidingo sokuthi akhulume kuze izingane zikaThixo indoda uma ize unkosikazi ayidingeki ikhulume 24 hours uma kwenza ngoba kwenakele musu ikhulumise ebusuku ngoba ebusuku izolala izile enkantolo uyabona umuntu oze enkantolo emegibele eboxini meke wena uyini icala wenze njani uyaphuma ithenye mina nginamakhosikazi amaningi emfundisi imoto yami kuze kusi ihamba njengamanzi wabona amanzi emile nemoto ke uthi eyami imoto ihamba kuze kuse njengamanzi ngoba manje ngathi ngiyafika nje kulonkosikazi wafika ngibuza ukuthi ngiphumaphi angisho ukuthi hambani bo baba ningawatshela amakhosikazi ngoba ingozi ezokuvelela lapha uzotshela unkosikazi oqala kufanele lale seyizwile lento ekwehlele uma wathi ungamtshelile ukuthi uyapi uthakadule uyephi wena ungakwazi ukulala engekho yena ucabanga ukuthi kufika kanjani ubuthongo engakwazi ukuthi uyephi ufayifika kade ushayile oshayisa ngawe emsebenzini kodwa unayini manje akakwazi ukuthi uyephi mawucabanga kukhona nobuthongo uzofika kuyena uzovalani khona eminyango kodwa ukudla kwakho uzokufica kushisa yini uyafika esikhundleni sokube ngabe uyalala ufuna ukudla unkosikazi akalele ulinde wena manje uyaqala lapho ke manje ke uyakubalela ke uphumaphi ngesikhathi inqulu icala lokuthi uphumaphi umtshela ithi ke lensizwa ngimtshele bese ngisuka ngiphume sengiwinile phela ngoba sengimtshele ukuthi ngiphumaphi bese ngiphume ngihambe ngiye komuntu uma ngeke ngafika naye wangibuza ukuthi ngiphumaphi uthi naye ngimtshele bese ngiphuma ngidumisa imoto ngendlela wathi ngifuna lo engizofika kuyena ngilale ngingakhulumi lutho wathi mawusuphuma eboxini ke kade uquli icala usenkantolo ukhona nokwehla
estephisini phezulu eboxini ahlale kuze kuse ngoba uma uke waqula icala nje waluwina noma kanjani qa usuyaphuma usuwinile phela wathi nayeke wathi ngizothi ngiyamtshela kanti kade sibanga yena lapha kumna kwabo ethi umna kwabo uyathakathisa ngoma sike uyathakatha wathi ngimtshele ukuthi akathakatha uma sibani siqule lelo cala uma ngiluwina ngizofika ngizotshela wena futhi ukuthi lo uthe uyathakatha angithi na usuzophendula lezi yankulumo ukuthi usho kanjani ukuthi ngiyathakatha ngoba mina ngaya ngithi sasihamba nawe baba kabani ekhuluma kanje isangoma nawe sesengiyaqula futhi manje ngoba manje sengikhuluma lento ekade yenzeka ngale nale yenzeka ngale langa ngesikhathi ngiyiqeda ngishonaphi uthi ngishawukhiye uthi kuze kuse yami imoto ishisa ngoba ngimfuna ningakwenzi-ke lokho maNazaretha ngoba ungasuthi uyaliwa kanti akwaliwa wena kwaliwa isenzo sakho umuntu wesifazane maNazaretha akekho mubi ngabanje waninjena nje nigane nonke nengane futhi nonke lokho kukhomba ukuthi niyefana kodwa into engefani kunini imisebenzi yona into umehluko kongazi ubona umuntu wesifazane engaganile ubona ngazi ukuthi akaganile hayi ngoba emubi wombona ngoba uthi engaganile kodwa ebenengane ubuso ubona ukuthi wake wanalo uthando luyendodeni ngiyaxakeka wake wanalo uthando olwa ngoba phela ingane phela itholakala ngaphansi kwendoda wake wanalo waxakeka kodwa nani bafowethu niyaxaka khona kwelinye izwe izibulele ibizibulala ngane umuntu ixakwe indoda yamshaya umntwana ngendlela exakile ibafowethu angazi ukuthi ungakuthandani lokho wena makwenzeka enganeni yakho njengoba singaka nje sinezingane nodade wethu ungathanda yini ingane yakhe ishade engenansuku elihlaza ibisifika ishawe emzini engayilethile umkhwenyana ilethe mkhwenyana ufike uyibeke phambi kwami ubusuthi mkhwe wami ingane yakho yenza u1 no 2 no 3 awuyikhuze ebese uyayikhuza ithi inyanga yezulu uma usumkhuzile bese uhamba naye uphindele naye emuva uthi ephinde futhi aqhubekele egcine khona umthathe futhi akasho ukuthi umshaya uthi mawuke wamshaya nje ngiyalivala izulu kuwe uthi mthathe futhi umphindisele kuyena umzali wakhe ufike umtshele mkhwekazi njengoba simkhuza nawe uphinde waqhubeka ku1 no 2 no 3 uthi ubusumshiya uthi ubusuthi akamluleke ubusumshiya uthi ubusuphindele emuva ufike uganwe uthi unkosikazi ushawa ngomunye unkosikazi akashawa ngenduku ungayibheka ke mhlambe ezinye izinto ke ezingamlungisa kodwa nje hayi nduku uthi ubusuganwa ngala uzothi efika ngale efika usuganiwe uthi lento ekade idala uDungunyane izophela emikofika sekukhona omunye wena ubona ukuthi kufanele uyothenga induku ngoba kusegolike la yikho induku igazi yikho ihlahla kusho ukuthi kufanele uyothenga imvubu akashawa abafowethu unkosikazi futhi akaxoshwa uma ungasumxoshe uthi akaphindele kubo ubese kuqhamuka indodana indodakazi yakho nayo isixoshiwe uzothini usumxoshile enye indoda ngakithi ningibhekele iwashi ke baba ngoba phela nguhide ningisize ningajabu ukungithinta ngoba ke ukuthi sengiye emaphethelweni ngivele iqaqeke intambo kaKhodini enye indoda ixosha unkosikazi akaxoshwa bafowethu ngifuna ukuphindelela lokho unkosikazi iBhayibheli lithi uxoshelwe izinto ezintathu kuphela uxoshelwe izinto ezimbili ukuphinga nokuthakatha akukho kudlula lokho futhi nakho usungaphoqi ukuthi mxoshe uyazi ukube kuyenzeka kodwa ngeke ngoba ngeke kungisize ngalutho bengizoke ngithi ayiphakamise isandla indoda yakaxosha unkosikazi bisingitshela ukuthi ayimxoshelane ibisikubona nje ukuthi kufanele yini kulezi zinto ezimbili ezisho uThixo ukuthi umxoshe uma umxoshile uyabona ukuthi wawuronga ngoba noma engakushaya ngempama ekushaya uyazi ekushaya akushiya ukuthi mxoshe tuhamba umhlawulisa hayi umshaya hayi umxoshe uxoshela izinto ezimbili kuphela ukufeba nokuthakatha lo wakho umxoshile ongasekho ekhaya ufebile yini lo wakho ongasekho ekhaya uthakathile yini uyabona yini ukuthi noma ngabe wenze njani akukho
okuvumayo ebusweni bukaThixo ukuthi mxoshe kodwa unkosikazi akekho ukubo manje le khona kodwa uxoshwe uwe kodwa uthi ngalawo iNazaretha uyasina uyaqephuza akuvumelekile ukuthi usine njengoba usina nje awukho emseni kaNkulunkulu utshela ukuthi uhlambulukile njengoba uxosha unkosikazi noma utshela ukuthi awuhlambulukile uma ungahlambulukile usinelani usina ngoba nakho wena ibonakala imbasa kuwe ngeke ngithi ngelinye ilanga indoda eyathatha inkomo enkone umuntu esifazane eyabulala inkosazana noma njeke ngichazisise ngithi indoda enentethelelo eyadala intethelelo ingale ngemuva ayikho intombazane ekwazi ukuzenza intethelelo ngiyacabanga ukuthi nalemgilingwane eyenzeka emhlabeni mabebo babila ngisho ukuthi khona intethelelo evela lapho ngikhumbule noma bengagila lemgilingwane evunywa yilo hulumeni bebabili kodwa ngikhumbula ukuthi ekseni omunye uvuke eseyintethelelo intethelelo ilapha nje ivulwe yithina ngala uma esefuna ukuganwa lo muntu ngale bese ezothatha inkosazana le yantethelele ngale utayithatha ubani le ntethelele ngemuva utayithatha ubani usuzofuna inkosazana nje wena ukube kuya ngami ngabe ngithi indoda ekuyana nentethelelo nje ayingalokuthi izesiphola iphindele khona lapho iyophungula engavumeleki umuntu wesilisa ngithi kube kuya ngami ngisho ukuthi kunjalo ukube kuya ngami ngabe ngithi umuntu onentethelelo ngale mase efuna ukuganwa ngoba imkhubeni yenzayo nifike ngodlozi izingane legoli bese nifika ebuhleni nithi nifuna inkosazana ngithi inkosazana wena usuwayithatha egoli hamba kuye ngale ngemva komama esihlahleni ukuthi noma ungaba umthathanga lo owakuphunyuka thatha omunye kodwa ofana naloya ngoba vele wena inkosazana sekufanele uyishiyele abangayazi inkosazana ukuthi ayihambani maduna nani yokuza ukuthi yini inkosazana ngoba nikhofa niqede ngale 5 wengane eziyintethelelo ekugcineni ubusuthi ufuna inkosazana futhi nilenzayo mkhokheli uyingcwele ngikhokheli nami mkhokheli amakhosazane maNazaretha igolide likaShembe ubobona ngoba lapha ngaphakathi usetshenzwa amakhosazane kuphela angena endlini yakhe angena aphume ngale ngoba angcwele kodwa ithina esiwenze ngabe ingcwele ngoba thina siphethe ubungcwele nokungcola sikuphethe kokubili thina kuyenzeka inkosazane uyihaqe ngobungcwele uyifaka u14 kuyenze kuyihaqe ngobungcwele uyifaka intethelelo sikuphethe kokubili thina kodwa la kubuhlungu khona le makhosazaneni ogcina ungasikhona ukuthi kufanele kwenzeke kanjani ithi sikhethiwe eselobola umuntu uyezwa kuthiwa ikhulelisiwe awusazi ke manje ngoba ngithi angibaza abantu banamhlanje ukuthi bafunani kahlehle emhlabeni ngoba phela mangabe esengasakwazi ukuphila yedwa impilo kaEva isimhlulile esefuna ukuphila impilo kaAdam noEva yini ngimlobola okudala ukuthi ehambe kwenye indoda ngoba ngikhona lonto liuqediwe lo muntu manje kodwa uyezwa ukuthi ukhuleliswe umuntu ongenalutho mase kuthiwa kuyofuna inkomo zami kuthiwa lapha kukho mshinkuku kodwa mina ngikhipha inkomo ngazingakhipha ibizo kodwa mase efuna ukukhulelwa bese ekhuleliswa usikhotheni kwenze njani makhosazana nifunani ubaba ulivezile ithuba elihle lokuthi kanti ube siganane manje ake siqale sikhulume sesiyakhuluma ke usuyavuma ukuthi asiye sipholi ngoba usuyabona ukuthi hayi umfundisi noma enamazinyo agaqene kodwa ngingaphila naye
Kusona isina eqaqeni nje. Okay, usuvumileke ukuthi ke ungaphila nami noma nginamazinyo eqaqeni. Noma ungathi itsako noma ungathi eqaqeni kodwa ungasho ukuthi isina. Usuvumileke ukuthi singaphila nawe ngalobola ke ngathatha yonke into enginayo ngayithulula kimi. Uma usuzwa ukuthi usufuna omunye umuntu ukuthi nibe babila usakwazi ukuphila wedwa ebusuku. Yini ungezi kumina ukunokuthi uhambe uye esikoleni uyokhuliswa omunye umuntu. Kanti inhloso yakho ufunani? Ufuna ukugana noma ufuna indoda? Uma ufuna indoda uzingane mina ngoba phela ungivumile ukuthi uyangithanda ngoba ubona ukuthi ngiyindoda. Uma usuya kule ngane yesikole ubungaveli ingane uye kuyona ungayisiphotho. Ngiyadideka Manazaretha ukuthi uma uthi uyacabanga kahle ukuthi esontweni abantu bafuna ukungcwela noma bafuna ukungcola. Yini abayifunayo? Useganile lo muntu sebenentanta wayithola indoda emni kuke kugana umuntu ogana kuke kugange ingane egana isigwili. Ingane egana isigwili bona ukuthi lo muntu kukhona konke lapha. Kodwa uyothuzwa kube kuthiwa ikhuliswe esikoleni. Mawuthi uyacabanga ubusungazi ukuthi konje lengane ibicabangile noma ibingacabanganga. Uma ingathi icabangile icabanga ukuthi yini enhle kulomfana. Lapha la iphuma khona nginenkomo nginayo yonke into efunwa abazali sengikhiphile futhi omunye kade ngimhlukanisa ngoJuly lo wayizona. Uthe ngoJuni odlule. Angizokhuluma kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi la kuhlangenwe izizwe zonke kuzoba khona mangathi ngithi nje ngizobathola abangakubo. Uthi lo mfana kade ngimhlukanisa ngoJuly. Uthi mfundisi ngifike ngalobola ngaqeda ngoJuni ngakhipha yonke into ekhishwayo isibizwe isimbese yonke into. Uthi ngase ngazi ukuthi sengiqedile ke manje completely ekhweli lami akusekho lutho lizobe lifunwa. Angisebenze ke manje ngisebenzela umshado ngoba umshado uyadula. Uthi sahlala kahle nomngame ebuhleni ngoJuly. Uthi ngikade ngiqeda lokhu kade ngiqeda ukwenza zonke izinto ngoJuni. Uthi uJuly wamuhle noma kodwa wami ebuhleni wangilethela zonke into ezishisayo amatiye nayo yonke into uJuly phela uyabona nje mabehlele emhlanganweni abantu bethandana ukuthi bakuhle kanjani ngoba nensizwe ithi sathi ihleli yabona nanka amanzi ayangena kuhle konke lokho ithi ihleli yabona nanti itiye liyangena kuhle konke zonke lezo zinto zishonshisiwe ziyakhombisa ukuthi ngiyindoda kusasa. Uthi bawuhlala kahle uJuly uthi kwathi ngoAugust uyezwa lo muntu uqede ngoJuni inyanga eyodwa manje ephakathi kokuqeda ngoAugust uthi wathi uyophela uAugust uthi ngamuzwa umakoti wami olimini uthi wangishintshela. Uthi mesikhuluma leseluleni waqala manje wavalelisa noma ngingakavalelisi mina. Uthi ngase ngibona ukuthi waqala umkhuhlane. Manazaretha alifuneki uthando lunelonda. Yabona uthando lunengubukani? Cha. Alifuneki. Umuntu uma ungamfuni kufuna ungavume eqaleni ukuthi awumfuni. Ngoba uphoqiwe njengoba ukuthi bevula ithuba lokuthi sikhulume eqala. Usukenzela ukuthi ngibone ukuthi ngikufaneleni ngoba nami ngizokhuluma nawe nje sengibonile ukuthi ungifanele. Senginika wena ithuba ke lokuthi nawe ngibone ukuthi ngikufanele. Musuvuma ukuthi ungifanele makusekhona ukungabaza bathi yini laba abafundile angifundile mina. Bathi hesitate noma hesitate noma hesitation kumkanjalo nje. Musuvuma mawusangabaza ukuthi uyangithanda noma ungithanda. Ngoba lubuhlungu uthando nelonda Manazaretha. Angisuthi ngithandana nawe ngithi ngiyakhuluma nawe ocingweni bese ngizwe ichashaze lilengayo. Hey. Leli inone elisalayo lo ocingweni engathi alilungile. Uthi ngikhuluma uthe uyophela uAugust ngangizwe ukuthi hayi engathi umkama ngasenginike manje ithuba lokukhuluma ocingweni usekhuluma besheshe nqamuke. Uthi wathi uphela uAugust uthi ngazi ngisho usuku ukuthi kwakumhlakabani uthi lwathi uphela uAugust bese ngisendele imessage nalama message avelayo. Wangisendela imessage wathi akasaphumelele emshadweni. Ngilobolile ngiqedile ngenyanga edlule ngenyanga yesibili akasaphumelele emshadweni. Akwenzeke kumfowenu ke wena ntombazana ozokwenza lokho kungamnandi. Niyabona ukuthi akelula beyeke kunenzakalisa abantu besilisa.
kungcono manje kubona ukuthi ngeke beyeke kunenzakalisa ngoba khona lapha mase uyofuna into zakhe leza kade eyikhipha ngoJune akusekho ngishithwane lembuzi cabanga phela ukuthi ukhiphe complete ngoJune kusho ukuthi akusekho ukuthi usesebenzela ukuya emshadweni manje ukuphela kaAugust mase uyofuna into zakhe esezwile ukuthi ukhulelwe uthi bayaqala bathi angimthwa uthi ngathi mangithi ngibika lolu daba ekhweni lami uthi naku ngithola imessage nje uthi bangibiza bathi angimthwala uthi ngathi cha ngeke ngikwazi ukumthwala ngifuna inansuku ebuhlaza phela sengiqedile nani ningaleni ganga makhosana umuntu uma umbona ukuthi usefuna ukusondela eduze kwakho umsulu umkhomba phambili ngoba uzoduka ngoba kusuke sekukhona akuzwayo ukuthi kufuna wena uyakhuluma ukuthi ufuna ukusondela wena uyakhela uzoduka uzothi uyamfuna eseluleni awusamtholi uthi ufuna inansuku elihlaza inansuku elihlaza yiyena unkosikazi inansuku elihlaza yisefungo sokuthi waphuma kahle esontweni kodwa yisho ukuthi akayena unkosikazi uma kuba inansuku elihlaza yithi akayena unkosikazi kusho ukuthi ngaba yikho into ethelele ba unkosikazi lapha entetheleleni ukhona abagcina nje sebabakhokheli ngoba indoda emeke yakuhlambulula nje usufana nawo wonke amakhosikazi awusena umehluko ukuthi ubuyintethelele manje indaba zokuthi uzozuphunyuka wonke akusulobolile ngoba uthi ngifuna inansuku elihlaza iphethile usumbonile usumzwile seluleni uthi khulumela eduze kathi ukhulumela seluleni uyafona khulumela eduze wena uthi hayi ngokubona uphela kwenyanga yebo alikho ilungelo kodwa wonile phela uma esondela kwawonile uboshwa ndawo nje awuboshwa ndawo ukuthi uyeke umkakho ningahlanganisiwe ebhentsini awuboshwa ndawo angazi noma kuyaboshwa nani bakhokheli ukuthi yini engcono ukuthi ingane iye emthethweni nokuthi iye egangeni ngoba nakho ayihlanganisiwe sengikhokhile ngiqedile manje lezi into engiyikhokhile azizubuya kodwa mina ngile ngithi ngifuna inansuku ebuhlaza lo muntu akasayibalile inansuku ebuhlaza akasayifuna inhlobo akasayiboni usebona mina ngale kwenansuku kodwa ngizole ngimile mina uthi omunye hayi Nkosi yami ngizothi ngiyakhuluma kanti ukhona la makhosana kodwa nani beniphoxa kodwa kangazi ukuthi ngizothini phela ngoba siyesikhuluma ku23 sithi ungaweki umfula kungafanele kuyenzeka ke na ube u0 ngoba nentombazane u0% futhi akekho ufuna intombazane u5% nombani ufuna intombazane u100% angazi ukuthi ngalesiliseni ke bakhona no100% kodwa kufanele babakhona ithi intombazane izwa yona lentshumayelo engishumayelayo isithi into omunye kusengithinta ngocingo usethi wemfundisi ukhona ingane ebikhuluma la ithi yezwe intshumayelo yakho enje uthi ke ithi lengane emfundisi ikhuluma nalo ukuthi umfundisi ngazi mekhuluma kanje ukuthi konje ungenze njani ithi ngakhuluma nomunye nomkhwenyana wami eselobolile nephutha wengakaloboli ngoba wathi into edala afuna ukuyenza into ethelele ukuthi kuyesinda imali umsebenzi awusekho abaphekazi bayadula niyadula izingane zikaThixo angazi ukuthi nifuna ukunothani akekho umuntu owake wanotha ngengane yakhe eMnazaretha nigane nje owaniganile nje akekho ngathi umuzi wakithi ngawushiya usuyistezi ngoba ngashada akekho ngakusho lokho kodwa abazali beni mabebiza babiza ngisho amafridge anecaphe embili angazi ukuthi usuke ezodayisa inkomo usuke sevuli ibhushane mase waphela ifridge lihlala inyama kuphela yini enyamanzi nenyama ehlala la uma usufuna ifridge elikhulu kangaka uzodayisa inyama la ekhaya noma ngikhipha leli fridge ngoba ngizobe ngithenga inyama zingane zikaThixo ningangishayi kodwa ngikhuluma iqiniso amen amantombazana wagani nje niyabiza uyazi ukuthi enye ikhona yaliwe ngoAugust lo izolo kathi celwe ngoJuly yaliwe uAugust ushaya isiyaliwe mabethi bayekhweni uthi mkhwenyana wathi uyekhweni uthi bebegane ndawonye bebabili ethempelini elilodwa imizi ihlukene
nawo bahlukene usuka ngakithi omunye usuka ngakini ke ngeke ngisho uthi mesifika sizocela uthi ngaqala ngezwa inani ukuthi kuthiwa isibizo singaphansi ka 5000 biza kahle lo muntu hayi wena uzomtshela ukuthi uyifundisile ingane mina mangifundile kufanele kwenziwe njani ngoba mhlambe mina ngifunde ngaphezulu kwengane uthi ke ngafika uthi sengizwile ukuthi isibizo singaphansi ka 5000 uthi hayi bese ngiphatha u10000 ke mina ngoba yayikhona kodwa hayi ngoba uzoba isibizo uthi me ufika kuthiwa baba into yokuqala yaqala yenzeka lekhweni lami uthi kwathiwa ingaqamazinyo 5000 mawucabanga wena babefuna leyo ngane igane njengoba ngithi nini abazali ningafuni ingane esikane okokuqala nje ingaqamazinyo 5000 wake wayizwa wena ukhona nje wake wakhishwe le ingaqamazinyo ka 5000 njengoba unkosikazi namhlanje uthi hayi ngathi ngiyaqinisela uthi cha ke la elokhuzeni isibizo sika baba noma sase siba u6000 sisihlangene kwaba u11000 loya umakhelwane wami engiganwe kanye naye ubizwe lower than 5000 hayi uthi ngaqinisela ke ngoba kwakukhona uthi mase kiwe esibizweni esekuyiwe enkomeni bathi bafuna inkomo ezu11 completely hayi uthi ngavuma ke zikhona phela inkomo uthi bathe bejika babethi bafuna ezu4 ezinoboya lezi ezu7 base bethu 10000 uthi bagcina behlanganisa ezoboya zithi 59000 ezu7 uthi ngathi chazi khona ekhaya sengiyibekile bathi ungasilethi nje silala zinoboya zidayise uzikhande zibe 10000 uthi ayingabona udayi engathi angifuna la ekhaya la kamakhelwane kuyalotsolokiwa phambili ngikhuluma ngento eyizolo uthi hayi uthi kwase kuthiwa kiwa ke sibizweni yabona lesencwadi lesiyesizala amafliji uthi base bethi uthi makiwa kumkho wami wathi umkho wami ufuna imbuzikazi ezu4 nempongo nentondolo uthi wabuza bakhonga intondolo ingena phi iya kubibiki uthi wathi cha ubibi wodwa wabuya wayiwa kumkhwekazi wathi umkhwekazi ufuna imbuzikazi ezintathu nempongo nentondolo uthi hayi ngahamba phindele emuva uthi ngithe ngifike ekhaya wangitshela ke sangitshela ukuthi ubiziwe esangishayela ucingo wathi hayi mfundisi uyuthi singaze sazala ingane ichaliya namhlanje ngathi ngiyagive up wayishayela ucingo ingane ngibikela wesishaya ucingo wathi ngibikela ngathi mina ungabusaqula kukude la kiwa khona nalowo muzi loyo phindele emuva wathi sengibonile njengoba bengibiza kanje eqaleni ngisho ibhasi lokugcina elobese likhipha umshado kodwa ngilikhokhele ngedwa wadlulisa amasontwana engitshelile ngathi ngizwa wengibikele ethi mfundisi sengiyibizile ingane ngathi ayisondele eduze kwami ufuna sikhulume kahle siseduze wathi sengiyitshelile ngathi cha ngiyehluleka wathi sikhuluma sihlele emotweni yathi ingane uma ungafuni ngishade sibanibani uma sewesibili wena nomkhwenyana oqala wamxosha kanje ingane ufuna ukuyidla inkobe yini uthi ngifundile uthi umkhwenyana lalela wemntanami mina ngifunde ngaphezulu kwakho futhi mina ngisafunda uma ezokubiza kangaka ngoba ethi ufundile mina kufanele ngenze njani kusho ukuthi nami kufanele ngikubize kakhulu nami ngibize phela ngoba sesidayiselana ngamandla manje okusho ukuthi wena mawufundile wena wafunda inursing mina ngudokotela kufanele siye emandleni wena uzokhokhela inursing mina ngizokhokhela udokotela abazali bakho bazokhokhela udokotela ngani egcineni uba notholayo zingane zikaThixo ngingakhuluma kuse phela ngakhuluma kuse mangathi ngiluleka nokucangatha abantu kodwa bayinsimbi engacangatheka abantu abacangatheka abantu angazi ukuthi ungaze wenze njani ngoba njengoba ngikhuluma nje kukhona abathi uyabheka
ingane zamantombazane sizani makhosazana ukuze nigane eke niqondise ukuhamba kwenu uma usumbonile umfana omthandayo musu usabheke eceleni kwathi nya kusho ukuthi abanye baya Twitter njengoba ngikhuluma nje bathi nangu umfundisi wasemsinge bed ucabanga ukuthi khona isasane la mawusumbonile umuntu omthandayo ekulobola iba nozwela phela akasuthi ekhokha ngala wena ube uyokwenza enye into ehlahleni ngoba akekho umuntu ofuna isekelo umuntu wesifazane eManazaretha ngizothi ngiyalinganisa kabantu banamhlanje sebephucuke kakhulu abasakwazi ukuyibona into eyisilinganiso usuthi uyalinganisa umuntu ethi usho kuyena umuntu wesifazane ufana nesponge Manazaretha yabona isponge ulala kusona usithenge namhlanje kusasa sekuyabonana ukuthi kade kulele umuntu phambi kwakusasa ivalue yomuntu wesifazane yehlusu ngosuku uma wenza ngoba uzoba busy nothando oluseceleni ubani uyokuganisa ngoba ivalue yakhe iyobe isu0 ngoba usuku ngosuku unendoda uyehla ubuhle kuwe ngisho inyama yakho ngisho umzimba ngisho ubuhle ebusweni buyehla uma uzoba ke wena iCaltex garage layisha zonke imoto ngisho amatraka ayangena kushonila ngakwenzekeni emzimbeni wakho egcineni ufuna ukugana kodwa uzogana bani ungathandani wena ingane yakwenu iyoganwa iCaltex yakwenu ngikhuluma ngengane yakwenu nje ukuqondise kwenu lokho kwenzayo ukuthi mangathiwa kuye kwenu ungakujabulela wena lokho ngeke ukujabulele musani ukukwenza ingane zikaThixo mawuzi ukuthi uxakekile buye uze ekhaya uzohlala phansi ukhulume nomndeni uma kwenza ngoba umkhwenyana wakhe kulahlile umndeni uyamkhava unkosikazi umndeni awenqena uqinye indoda uyiqinyela ukuthi unkosikazi umgcine nini kodwa unkosikazi kodwa indoda iqinyela ukuthi unkosikazi wenzeni kuthiwa wesilini kodwa unkosikazi emeke wayitshela nje ukuthi wemndeni angisamazi lo udlule eminyango adlule eminyango meyale ubuye uhlalwa phansi uhlaliswe phansi ukuthi uyagulana ngoba unkosikazi ukhaviwe musa ukuba uvanzi ubukhaviwe unomshwalense wasekhaya ngaphandle ke makuukuthi ke vele ke nawe ayike uyibhasileka nobamba kulungile ngeke senzeni ukuthi kodwa wena ophilayo musu kuyenza lento umuntu akaNkulunkulu ngoba bangena abanjengawe ezulwini hayi ukuthi kubuhlungu mina anginandaba mina noma ungaphuma manje uqalela ugcine khona anginandaba kodwa ngoba ungilalele ithi incwadi uHezekeli uthi uma umfundisi ngithi Hezekeli 13:18 kanjalo nje uthi uma umfundisi kufanele ufundise iqiniso phambi kwabantu ukuze ukona kwabo kunga igazi lokona kwabo lingabuzwa kuwe amen kodwa uma umfundisi ufundisa amanga noma iphutha igazi lesono salomuntu okhuluma kuyena lizobuzwa kuwe manje asikho isidingo sokuthi mangikhuluma ngile ngithi ngikhulumela ukuthi ningithande ngizongithwala ngoba phela ngiyona imali ethandwa nombani ola uncike emalini manje mina noma unganganciki kumina noma nginganganciki kuwe vele ngiyakwazi ukuphila kodwa egcineni kufanele wena ungene ezulwini amen amen zingane zikaThixo ngeke ngikwazi ukuqeda uNkulunkulu athi ngikukhulume ngakukhuluma nje kuze kuse kodwa egcineni uNkulunkulu akabusisa ukuguqa kwabangcwele amen